Talita na radio Fijuan na muirani nonda bonua. Ando talita kana borrongo na radio Fijuan singa toka boleta ni station ni alumatu. Ando talita ka bale una borrongo na radio Fijuan station ni alumatu ilo toka. Ando talita ka bale una borrongo na radio Fijuan na mandi na station ni alumatu. Au tulo korbo ando borrongo lebe na station ni alumatu na radio Fijuan. Ando borrongo na radio Fijuan na station ni alumatu na bandoi tele. Na radio Fijuan nandu moi vitin bonga ni bienen. Ni sambola sai koyongo na vakaleleka ni nonda itukutuku. Wakandai taka na presidente ni songo-songo baka politiki na Fiji Labour Party o Lavinia Padarat ni sendai taka nga na value taki ni Mahendra Chaudhry e ni songo-songo. Abakarai taka na vei kaongo o Padarat kakai ni ndina ni toka e na tambana 5 ono wase rua e na nonda iabu ni baka pulewa ni sanga ni rao ni na baka itabi taki koe tiko o Chaudhry e na vei ndingi ia e na ngai ndo tiko na nondo to itukutuku membaleta na tikinongo e na matay ni singa ni bula mayongo. Tuko na Padarat ni sa ndo tiko na tubutuba ni songo-songo e na tikinongo. E rao ni na dola na itotongi ni ambaki rua kina bonua ni vei baka ndono taki o Chaudhry se soma e $2 milioni na dola e na buku ni dala e mai mbei taki kina. Mai baka matata taka tiko na lotu waisile e viti ke rotuma na lawa e vodo o ira na talatala ka sabia nduri e na weindingi e na bula September. Wakaretako na talatala James Bagwan na ngusini vosa e na lotu nindo donu mena wakasuka tiko mai na nona tutu e ndona talatala ke baka e navia baka itavi. E kai o na talatala James Bagwan nindei na lotu e na yabu ni daka e nandina kara senga ni bakatarai na leoni lotu mera vei wasakitaka na vei ka e rotutaka na vei porkarama e so kara oka e na loma ni lotu. Ama indo labi tiga ni kua mai mba na vale ni maruroi ya makawa ka bulangin do kai e na kena songo na iliu ni matinitu o vorenge bai ni marama. E maruroi toka e na vale ongo na vei ya e so kambimbi kina ya sano omba e na vei vola tukutuku makawa. E bei wako ungeti o mbaini marama ki bei ira na tambungone mera tora na ngona mera ngole yani kina bonongo mera laki bulida na veika membaleta na nondo bonua. Kina gito, mei bakandei taki koe tiko na timi ni Auckland City e na semifinala ni sota ni OFC Champions League ni oti na norto wanganga bua na timi ni AS Dragon mai Tahiti e na tolu kei senga. E roto nang gai baka na matayan yongo e na buku ni sota kay na timi ni Amical FC may Vanuatu e na Singamoniti. Amay baka daytay kikuha talenga na tim nimba e na semifinala ni sota ongo. Sa may dabay kere na vakaleleka ni nonday tukutuku ni Temo Demanda. Na Mbula FM krake taletaki. Gonga elambasa Mbula FM namba 2 na sere. Ando talita kana borrongo na Mbula FM namba 2 na sere su. Au vai tu garaki au reba tu ni stima au ndo talita kana borrongo na Mbula. Tola bina Fiji Mbula FM namba 2 singa toka. Mbula bina era roga Mbula FM namba 2 tikoga. Bula FM namba 2 na sere.